Hoki mai anō ki te Karere, kua whakahaere wānanga tētahi o ngā kai whakawā kapa haka tino tautohi toa Turuhira Hare, hei toha mana i ōna mōhiotanga ki ngā uri o Te Arawa, e whai whakaaro ana ki te whakawā a tōna wā. Kia tahuri ake tātou. Ko mātou, wai mari e kua whai tūru ki runga i te pai whiriwhiri. So that was up to each team to put their judges forward. Then it comes back to, as I'm talking, it comes back to the integrity of the teams, of being prepared themselves. He wānanga o te anamata o te Aukaha. He rawe te taumata o ngā kai whakawā, e hara i te mea ke te pehi ngā kai whakawā, engari ko ngā systems, ne, e ahua flawed nei. So koera te wāhi mea ata tiro mātou, mea ata wānanga hia. Ko ngā wai Wira Campbell o Ngāti Ngāraranui, te kai waiata matua o te pēne waiata o Karere. E hehia ana ia kia whai pūkenga whakawā kapa haka. Ko tāku e hia nei te kite i wenei momo wānanga e ara mai nei i ngā iwi putanoa i te motu. Ai, hei painga mō ngā tamariki. So tahi, kia korai rātou e mataku ki te mahi, kia nākau mui ai rātou ki te whakauru mai ki roto i te rāpai. Tuarua, kia korai e tino tapiti rawa, tā rātou titiro ki ngā pai aru whakawā. E hia ki ngā wā, ko Turuhira Hare, te kai whakawā matua o ngā whakataitai kapa haka o te motu. There is an absolute use by date. O koutou i unai te atamira. E Karere roa, kua tae mai tawa wāra. Nō reira, he me kaha ki te whaihaere i nei momo hui. Ki te whakauru haere ki roto i ngā whakataitai, nā te mea, ko koutou nā practitioners o te matatini. E whakanunuhia ni ngā kai whakawā hou, kia eke ake ki ngā pai whiriwhiri. Ka pērā no ngā kai haka hou, ka whakanunuhia kia urua tuki roto i ngā kapa hakara, kua whakawātea mai rā wērā hai kai whiriwhiri. Kare hoki koe e haka i runei te atamira whakataetai mo te katoa o rā i runei te mata o te whenua. That's a joke. Te nuinga o te wā, kati pakohia te tangata hei kai whakawā, karekau he mahi hei āwhina i aia, no reira he momo āwhina anō hoki tēnei wānanga. Hei tātēn o te committee o Te Arawa Kapa Haka. Ka toko ake te whakaaro i te rōpū ki te whakatū wānanga, kia whakawhanake i ngā pūkenga o ana mema e hehia ana ki te takahi i te ara ki ngā te pū whakawā. Consistently is the key word. You have to be consistent, and this will be something that will be hammered throughout our wānanga, is being consistent. E hara i te mea, he mātanga hau i roto i nei mai, kei te mahi tonu, kei te ako tonu, tātou katoa tērā, engari ko tāku he whakakao i ngā pūkenga, ngā tāngata kua roa nei e mahi ana i ngā mahi a te kai whakawā. Kei te tika kia whakaarahia he wānanga mā ngā kai whakawā hou, e whakaarake nei, mō ngā taumata whakataitai katoa, ngā taumata kura, mana kura tahi, kura tuarua, ngā rohe, ngā whakataitai a iwi, me te matatini. Kia ata mara mai ngā kai whakawā hou, ki ngā pai aru e tika ana, ki te koungatana o te kai whakawā e manakohia ana i ngā kapa haka. Hei tā te kai whakahaere a te whaka, ko te whainga matua o te wānanga nei, he poipoi i ngā kai whakawā, me ngā kai haka e hehia ana ki te mahi i tēnei momo mahi, ka whakakanohi i a te Arawa ki ngā tini whakataitai. A ko te oranga me te kounga o te Aukaha, he tua papa mo te wānanga nei. Me ātaruku ki ngā wānanga o te kai whakawā, kaua pia e waiho ma te rai mua i te whakataitai, e wānangatia. So koera te taki i tai mai au te rānei. E waiata ngā tahi ana ko ngā kai whakawā kapa haka me te niki kāhui kai haka e hehia ana ki ngā mahi whakawā. Kapa haka a te wā tonu.